आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि Arvind Kejriwal kai suai Delhi Aam Aadmi Party sarkar na tho sang kan tar lang thina chungji nga chuan kumlama upate a thlona sa kho mun thiang hlima an suai thin thu te po kan soi lang to thin tuna kan hmu mek hi nikum sangni somni pakhat December ni thuma Hindu sa kho mun thiang hlim Ayodhya tlo azin tur Delhi tar le upate chuan na rel Chief Minister Arvind Kejriwal lan avai liam lai ani a rel chunga lutin Chief Minister hian Ayodhya tlo azin tur te chu du sak na hlan kuala anni po in lom thu shilin mal an lo som let ve bok rela vai liam nu a chanchin bumi te ma Arvind Kejriwal thu sai lo ngai thla chun zomila voin hian kan nu le pa kan pi le pu te Pathian Ramchandra pianna Ayodhya tlo turin kan vai liama an Ayodhya kal tur hian hlimin an lom hlom em a chu chuan ke ni po min tilom hle upat to nuami in sa kho mun thiang hlim man tlo hian an nuna hlimna le lungoi veng na an nei thina voina kan vai liam tak te po hian Ayodhya tangin kan zawaya tan Delhi pumpui tan malsomna tam takan dilin an ron hon nge yang ti ka ringa an hlim mel ka hmu kha anuamin a hlok thlak ka ti tun hi corona ripui zia om deuh hnu a sa kho mun thiang hlim tlo program kan chun zom le masak na berani a hetiang hian Ayodhya mai ni lovin Hindu le sa kho dang sang betu te tan po mun sang a rel hi kan tir chun zom le to ang kalome सब लोग जा रहे हैं अयोध्या जी दिल्ली के लिए सब लोगों के लिए आशीर्वाद लेके आएंगे और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा सबको खुश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा करोड़ tuna hemini veka Delhi Transport Minister Kailash Galeta thu sai lo ngai thla chun zom ve le ila voin hian Ayodhya pan tur rel ma saber Delhi atangin CM sapin avai liamani a Ayodhya jin tur ho an hlimin an lom em a chu chuan ke ni po min tilom ripui lenga wanga kan program kan cholsan ma khan mi sangtel fe sa kho mun thiang hlim omna mun sanga kan lo tir chuak to a chu tiang chuan voin hian Ayodhya pan tur kan nu le pa te kan vai liam ve le ta ani a heng Ayodhya kal tur te hi Chief Minister in du sak na hlan pa in Ayodhya chuan Ramchandra hne na enge in vadi lang ti in zo na azot hloma anni chuan idam reina tur le mal somna tam tak inon zel theinan kan di lang ti in an lo chang क्या मांगोगे भगवान से क्या मांगोगे आपकी उम्र मांगेंगे eng sarkar emo tu Chief Minister po in emo mi puite hne na tanga hetianga mal som na le du sak na handonga an chunga mi puite an lom ani chuan chu aya thil lom om le hlotlin na dang chu eng sarkar tan ma om the to chuangin ka shelo thataka Ayodhya fangkuala tluang taka Delhi an ron let le theinan pathian hne na ka dila Peter le putar te mani sen sawa jin na tur nei lo tun tuma jin tur ten lom le hlim em a Kejriwal mal an som lai mail te kha mu nom ka ti a hetianga kan ti chun zoma sa kho sang mun thiang hlim dang pan tur po a rel kan tir chun zom zel theinan pathian hne na kan dil bok ani इसकी आस्था है अगर बुजुर्ग हमारे खुश हैं तो मेरे ख्याल से हम भी बहुत खुश हैं Transport Minister Kailash Galota soyang tak hian mani sen sawa sa kho mun thiang hlim tlo na tur nei lo kum upa ve tak to Delhi sarkar sen sawa tlo ve theita hi tam takan oma chung ho chuan lom takin lung chelek lekin Chief Minister hne na hian lom thu an soya mal som na han hlan mol mai ani mi ho sa te chuan an du huna an du na lai hmuna piang an tlo kwal thei mai thina ma se mi re thei chu tianga du na hmuna jin na tur sen so nei ve lo le angai na shelo tam tak mani sa kho mun thiang hlim tlo du ve si an oma chung ho ta na Delhi sarkarin kalman sen so le konga anei le in mai ba ka an jin na hmuna hotel an thlen man zong ne na tum sak vek thin te hi azar zo tu tan chuan han lom lo zia ani lo hrim
heng sa kho mun thiang hlim tlo zin tur hian Aam Aadmi Party mi le sa ni kher ngai lovin kumsom ruk chin chung lam Delhi a cheng het tu po in dil na han the lut theya chung dil na lut te chu sarkar in zir chiangin ngai poimo masak tur an ngai poimo masa a atul dana zirin chung ko khat atangin mani chung te kalpui tu tur le troi om tu tur kumsom ruk hnuai lam attendant pakhat hruai tel thei ani a chung attendant te kalman le ei le in man hotel thlen man zong zong te po chu sarkar hian atum vek bok hetiang taka anta na hanin sen sona sata wang hian Delhi mi pui te hi Delhi sarkar le an chief minister chunga an lom em a engtika nge kan chief minister te chunga le kan sarkar chunga mizo mi pui te hetiang tak hian kan lom ve theyang ti zona te po ril ru a lo piang ngal zut zut lo thei lo मैं अभी सब लोगों से मिलने के लिए गया था और सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आशीर्वाद लेके आएंगे और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सबको खुश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्यों kan nei suma kan kalphak ngai lo na hmuna kan fapa kan unau pa emo kan enga po chu lo ni se Arvind Kejriwal a kai hruai Delhi sarkar in min kaltira engkim du thu sam ang thlap ani kahming chu puran chan na ni a kan mumanga po kan mangphak ngai lo hetianga mun thiang hlim min fanpui tur hian tu ma kan be sei pha hek lo Delhi a hian kumsom nga chuang kan lo om ve to a ei kan hmu ve theinan chhun zan zomin hna kan thok thin keini ang mere thei chuan ni tina hna kan tho in ei khop kan hmu trok trok chau ani a kan kumle kan hun zong zong fa te tan kan mangrala heng sa kho mun thiang hlim te tlo tur hian khoya tangin nge sum kan nei ve te lulang form min fill up sak turin kan ina mei che pakhat aron kala form chu enin ka fill up a ka hming mai ba ka kan chung te hming po ziakin kan the luta ni enge mozat nuwa phone call dongin dwarka tlo tura thlan kan ni thu le kan kaldan tur te min ron hril kalhun na lo thlenga kalman sen so mai ba ka hotel a thlen man le eile in man zong zong sarkar in atum veka hotel nuam le changkang taka min thlen tirin mun nuam le moi tak tak keimani sen so kan hmu phak ngai lo te min fan kwal puya kan pocket atangin cheng khat ma kan seng lo eng har sat na ma kan tok lova kan hlim em ani hetianga Aam Aadmi Party sarkar in Delhi upapol member te sakho mun thiang hlima a thlona an roi thina wang hian chanchin bumi ten Arvind Kejriwal hi sakhuana chang choya vote mu tum le politics khela pu in interview tam taka an chua chal thina mase Kejriwal ro in sakhuana chang choin vote kan zong ve ngai lo tute party emo angin Hindu le Musalman te kanin ti buai tirin kanin huat tir ve ngai heklova sakho ti big nei lovin eng sakho betu po ni se an sakho mun thiang hlim tlo tir vek hi kan tum ani Delhi mi puite hne na anti samamo le anni tin nuna poimo thil tam tak electric le tuite zirna le damdoya in enkol na te mei chetan public transport te chutiang chuan mi chi sang sang le chung ko tin tan anti samamo sang sang a thlonin kan pe a chuti anti samamo kan phusuk sak ang chia chuan an tharau nun tui halna phusuk sak po chu kan mo phurna nga hin ti hian sakho ti big nei lovin an mun thiang hlima kan thon chur chur ani a BJP ho po hian sakho ti big nei a politics khelte Hindu le Musalman te in huat tir tiang chi te hi ban sanin sakho mun thiang hlima kalin watong trai ve thin ro se ti in a chang a chanang tak hian Aam Aadmi Party chuan sakho ti big an nei lova Muslim Sikh Christian le sakho dang dang te tan po sakho mun thiang hlim tlo program hi an kalpuya Delhi Pon State danga in thlanan ma chon na tura te po heng thu hi an puang vek bok hetiang taka sarkar dang dai party le sakhua chi le hnam thliar rang lova taksamamo thil te mai ni lo mi puite tharau nun thlenga ngai saktu sarkar mi puite ta na hetiang zoza ya anin sen so hnu po a rampu malei ba nei lo sarkar om chun an lani thei fan te hi amakin aro pui ti lo ruala ni lova party dang le sarkar dang te tan po enton sup sup chi an ni
kan rama hetiang sarkar thiang hlim le mo phurna langam sarkar kan nei ve theinan mizo mi pui le thalai te po in kan ngai tuana le kan tha le zung te iseng zelang u ka video te min lo like saka Facebook le WhatsApp group sang min lo share dar sak thin turin ka ngen chewa next video a kanin hule don nia chumi ma chu in fa in mang tha le vek phot ule क्या मांगोगे भगवान से? क्या मांगोगे? आपकी उम्र मांगेंगे। मेरे ख्याल से किसी भी सरकार और किसी भी सीएम को अगर इस प्रकार का आशीर्वाद जनता से मिले तो इससे ज़्यादा किसी सरकार को या किसी सीएम को या किसी मंत्री को और कुछ नहीं चाहिए।